Oze nanon ozinika sun rego na Herodes man kanga gun re un chihriani si israelitane tikabi Herodes man yo tahso adon. Kane yonika Jose maro nin kaahni reso dai o Egipto ne kane ni so Egipto yo ndase kabi sinika sun rego na Herodes kane kanikahni son dai o Israel ne kayani so estado Galilea ha. Kachi Jesús chuma Nazaret na estado Galilea kani so María gani kano Josea. Kachi kunzo sinu kwaha. Shni va chihrame zo nerke ushay shna yazo a. Taha yo ka ronika Jose chuma Jerusalén ka kanu cha Pascua ese tahva to kwano koni si Israelita. Tameze ga kizi Jesús chiviyo kane ka ahni to kwani so cha kache cha kane kina ronika roso zane shniro kina Jerusalén ne kin ronika roso zeva kina shni ama kina shni ga tvi roso ra roso ne cheda ka roso a kane rehti nu gunch roso nano roso mashni ria tvi roso zane nuviya bashni ama cheda ka roso da chuma Jerusalén nano usha roso mashniya kiziba no gwina no roso mashni gane nari roso ma Jesús que nuvino koa ne madane shni Jesús na no reso na mini sina ya kusto kwa Moisés ne shna anso na kumani so a ne karai taha ni si kuno na kamishni ese si ni ka usha cuenta meshni ne sa usha kamishni ra ni so a ne karai ro ni ka roso ka kin roso se va neshni ska no ni si ha kane katahni soria soa ne chan kiadi manu mare nanon ora roh kiadi chese nuvina no madire tahni soria soa zane katah Jesús ria rosoa tash no roso mama meche nenen roso se va no shku kiasu set kwahreja tashni ria ronika rosoa zane neshkaro so cuenta meta snanashni zeba noshkunzo que asunzo zet kwahreso ya ahma dame ze kina Jesús chuma Nazaret karosone oyanhuno zazo ria rosoa ne onura marianu ndaba kunch eso ga kazo do nuna na kuza hami zo a tameze kachi Jesús kunzo sikura ne karang rai ni ahma zo ne karang rai wi ni ahiwi ma zo una hado